kakapsat na danunan man ti pangaldawoy nga ibalon ni may best friend may kumparem Youngstown itlog kintuyo ti balon ko kapsat mahaldaw tayo gusto lang tibiyag mi dito barracks ni dito barracks mi kumpare ready Fight. mangan tayong kapsat ayan Mahal na tayo guys. Ano sa tiyad nga ibalon ta talaga nakikita. Youngstown naubing nga ini Youngstown. hindi ka kadwa ni Dati laing kakapsat ni. kita yung tirigat di construction bing magagadal kayo nga nalay kita nyo dagiti naganak yun dato lang ti balon ming inot utang mi pa bayad kayo madamdam ata payday mag mahal daw tayo kakapsat ayan dagiti mahal daw kita madamang mahal daw shout out pare dati ni itlog kita dua piraso na nga tuyo kakapsat niyo kantay ti sauce na sardinas lata kabsat basta sumrut ti karabukob dagito kantay pili-pili awan kumudkod ti rigat Well down guys. kaya naman ang temo ti luto ni bakit ng itlog yun favorite na nga talaga ti itlog itlog mandirabing Malapado. ano nga nalutong itlog ang kakadwami kakapsat da jida bangir nga ka barracks so iti magirig barangay magirig nahiwa-hiwalay iti kwa hangag kukuyog iti barangay na duma-duma pinagrarambol da tapno kastakot makita ti performance no mayat mo lago no saan Bunson. share mo kakabsat comment kayo dito sa comment section pusuan nyo mo ta supportan tayo ti biag iti margrigat dakil na tulong nyo dito kakabsat nung ag-react kayo nung ag-comment kayo share yo kakabsat so nembag nga daw tayo